Gaza lan Israel mai pak le haijira basu Hamas pudi mapung pana lusin bungam kidre. Ano buma panggal amaga loinana amuhana Hamas hingla kre haire. Report asing matung ina Hamas na ngasi pawbada Israel gi makutta mai tib nang le haibi jarjatri. Hamas gi luching basing ano bu thawna amaga loinana international gi thakta Hamas ko organization awang bu thakta inkhala kre. Maram maduna Israel na so Hamas gi ano bu lalong si ubadagi ano bu October 3 ki thawdok kum etik ama tholak tanaba akan mo mong section tharong lokot pa hogre haire. Experts in phongdoro pagi matung ina Hamas na ano bu thawna amadi awang mathaki politics ki loinana hagulak libasi Israel gi mayok ta ano bu lalam tathanaba gi damak to orim basu ya haire. Ningsing bu yabadi Fatah hairi buluk asi Palestine sing gi oiba khwaidagi ari buluk amani. Luk asi gi Yasir Arafat 1959 dilin katlambani aduga hojik luk asi gi oiba leader Mahmoud Abbas na oiribani. Mahak Palestine president oyam laba misa amani su haire. Israel na Gaza da Hamas pur loisuna na ba yamna kan hot ringai yamna lon na tukna Fatah uluna international gi takte Israel bu political amadi diplomacy da mai thiba pina bu hot lakibani. Maduna maram oiraga hojik malin gi lepa kayada Israel gi mayok to lakpa horibani. Qatar na Gaza bu amukon semgot na $1 billion kaya thanda rakre loinana Al Jazeera na so Hamas bu political party amani haina utna bagi thab akan mo mong ta pekel lakpasu haurakre haina pawosin makatar. Gaza te Israel gi akan bulan sokna matam thira ba terrorist group am oiriba Hamas gi anu balai pham India gi yumlo nari balai ba Pakistan da am oirakre haire. Report asing matung ina Hamas amadi Pakistan gi terrorist punchin dun India da am on landar kadra haibagi mi pai basu miyang wi thamoi do pok na rakre. Maram di hoja Hamas ki oibul chungba kaya Pakistan taram oppo loina na India gi Kashmir lam losin na bagi matangda Pakistan gi terrorist ni wafam kaya lep plate na punguli. Middle East Forum gi report amagi matung ina sahi ani gi manungda Pakistan da Hamas gi terrorist ni lak Pakistan khawang mong khalakre. Sahi si hogi phewai tang manga da Pakistan da pangthokiba Kashmir Unity Day gi rally amadasu Hamas gi luchimba Khalid Kadong sok yakibani. Gaza da mapangal putik pangamdraga Hamas na Pakistan da lesilak bai bisi India gi oina di yam nungsa thiningai ni haina pawosin makhatare. Israel na paksana landa badagi narak olaba Gaza strip amukon semgat na bagi matangda Malem gi Muslim lebak sing marak ti yam chaun ungkhat narak-tuna achau bulan jaw ma tholak pa yabi akiba phawbale rakre hai. Panba yabadi Israel na Gaza no hona semgat pada Saudi Arabia amadi UAE na thawdang lo pami. Adu boleba ani asin Gaza semgat lu hairabadi Hamas na mapung phana khulai thadok kada bani haibi condition am thamlakiban. Maramaduna Gaza step ki wahuda Qatar Saudi Arabia amadi UAE hairib lebak sing asigi marakta yam chaw ungkhat rakiban. Phibam masidang Gaza semgat pagi wafam tambangam di haina paw gi sources in makhatar. United States of America gi President Donald Trump na Qatar gi Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ga Doha dalaiba Al Udeid Air Base da unakiba ga loinana Qatar si United States ki achobum mapang amani haina singthakre. US ki President Donald Trump na tongba Air Force One thaw hanana ba Doha da leplingai tanjada pawmising unaba amada President Donald Trump na athuba matam da Gaza da tongan peacekeeping sing force sing mathau ta hawlagani haikibag loinana laibak asida ingtap hanjilakna bulakhal iba tongan ma thorang kayaji khumang yang changsilai haina chupanki. Qatar na matam chupam matam da lalmising puthokuna amasung US ta tengbang kaya piduna matam pumbadi US ka achom pangam oina chminari haina phongtok pag loinana ngasi di Middle East asi yam khudong thiba mayuk na draba mafam mam oire hai. Pakistan amasung Afghanistan lepak ani gi marakta Turkey konung oiba Istanbul da ani suba round gi wari sanaduna lepak ani gi taina mafam singda terrorist sing chathok chasin tawbagi thabak adu thingnana ba joint monitoring and oversight mechanism ama puthokna na buhot nakre. Marak asida USA gi President Donald Trump na lepak ani gi ungkhatnari ba adu athuba matam da warosin purakani haina lauthokre. Pakistan gi maikei da gidi karingba terrorism gi matang da makoina pukhatli wafam sing adu mapung phani yasinab ngamdrabadi makhatan lan lakpagi lambi lam adum leiri hairi. Ningsing bayai tha sig angan bu matam da Pakistan amadi Afghanistan gi lon na mafam da akan ba mong da khut thok narakpadagi lanmi khakta natana micham yawna terrorist kaya amasu sibi yaw khrabani. Mafam madu da leba ani gi marakta lancha thabagum na thabak am oina kibani adubu October gi tang 38 da Qatar amadi Turkey na mating pangduna nakal animak nomai kapal bhangiban. Qatar konung Doha di yana kibagi matung ina ngarang Turkey konung Istanbul da Pakistan amasung Afghanistan Taliban singgi oiba
अनीसुब राउंड की ओइबु वरी सानखिबनी रेडियो पाकिस्तान ऑफिशियल सोर्स अमन फोंदोरपई मतुंग इनदी लेबाक अनी की मरक्त वरी सानखिबदु याम मरु ओइना बॉर्डर की एरिया द ललो इतिक की ओइबा थबक थोरमसिंग अदुदा अथिंग ब पीरिबदु हंदोक लोइदना क्रॉस बॉर्डर तौबग टेररिस्ट चथोक चसिन तौबग थबक सिंग अदु लेबाक अनी की ओइबा ऑफिशियल सिंगना सेम जॉइंट मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट मेकानिज्म अमा थंबगी वफम याउरी नकन अनी न तुंग कोइन चटकदब पॉलिटिकल की ओइबा वखल तमिनबगी ओइथोकप याब लंबिल सिंग अदुसु यामन कुपन खननी नकी हाइरी पाकिस्तान की माइकैदगी अनीसुब राउंड की ओइबा वरी सानब अदुदा अफगान तालिबान काउंटर टेररिज्म की ओइबा मपुंग फाब प्लान अमा खुसिनखि लेबाक अदुगी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफना पौमिसिंग फोंदोरखिबगी मतुंग इना तारिगम वरी सानब अदुना माइ पाक्तब तारबदी पाकिस्तान अफगानिस्तान की मथक्ता मपुंग फाब लान चथगनी हाइन वार्निंग पीखि ngarang sanakib wari adugi matang di yanaba prok natrag proktaba haib adu ngasi athengbuda khanglabi yari Pakistan TTP abensung Balochistan Liberation Army ki mayokta Afghan Taliban thabak lakhotna na taksin basu leiki haina pawo source sin makhatari border wang mada matam amata da India amadi Pakistan war exercise pangthokna na sem sanakri hairi pawo sigi matung ina chaliba tha October gi tang 30 dagi hauraga November gi tang 10 phawba India gi oinasu Army, Navy, amadi Air Force apun X3 haina mithonba land exercise ama chathagadauri पावसी हेक्ता बदगी लंदार कतरा हाइबे अकीब लेरक मरमना पाकिस्तान सु इंडिया ना पांथोकदरि वार एक्सरसाइज की निमित असिमक्तदा मखोगी ओइबु वार एक्सरसाइज पांथोकनि हाइन लौथोरखिबनि हाइरि निमित खरानी की ममांग द इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंहाना राजस्थान की जैसलमेर द इंडिया की लनमी सिंह उनखिब अदुदा येकना बलेबाक सिंह चंगछिनदुना टेररिस्ट सिंह द लंदाबु ngamle मखा तानसु लंदागनि हाइना पाकिस्तान अकी अखंग पीबसु लेग्रबनि हाइरि Gaza की लान लोइरब मतुंगदा टेक्नोक्रेट सिंग Gaza की लेंगाक सिनबदा हमास याउन मरुओइब पैलेस्टाइन फैक्शन सिंग अयाब पीखरे हाइरि कायरोदा पांथोखिब मिफम अमदा टेक्नोक्रेट सिंग इंडिपेंडेंट कमिटी अमदा Gaza बु लेंगाक ननबगी उफम सिंग कुपना खन्नखिबग लोइनना फैक्शन सिंग असिना Gaza की एडमिनिस्ट्रेशन तौबगी ओइब थबक सिंगदा टेक्नोक्रेट सिंग सिनबदा अयाब पीखिबन टेक्नोक्रेट सिंग अरब लेबाक सिंग अमदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सिंग की ओइब मतिंग लोइनना मफम मदुदा पुंची महिंग अमसुंग तंगाई फदब थबक थोरमसिंग यंगसिनबगी अयाबसु पिनखिबनि पैलेस्टाइन फैक्शन सिंग Gaza की सीजफायर असि यंगसिनबा UN तक्सिनखिबग लोइनना मफम मदुदा मतम खरगी ओइन इंटरनेशनल फोर्स सिंग थमनबगी तक्सिनबसु खन्नखि Gaza दगी इजराइल की फोर्स सिंग मपुंग फाना लौथोकपदा तेंबांगबा ब्लॉकेज सिंग मपुंग फाना लौथोकपा अमदी क्रॉसिंग अमुअना हांदोकपना सिंगबा फैक्शन लसिना तेंबांगनबसु वरिप लौखि Gaza दा लाइबा पैलेस्टाइन सिंग थेंगनाइबा अवाबसिंगदा मतेंग पीबा अमदी लान की चाइथिंग नंगलिबा मफम अदुदा महौसागी पुंचीदा हंजिलकनाबगी मतंगदसु पैलेस्टाइन फैक्शन सिंग यामना कुपना खन्ननि नकी हाइरि अति अकाई नंगलाबा Gaza की मफम सिंग सेमगा सगतपगी प्रोजेक्ट सिंग अदु मथौ तौननाबा इंटरनेशनल कमिटी अम सेमदुना सेल थादा हलकनाबगी मतंगदसु फैक्शन नसिना कुपना खन्नकन नैनखिबगी लोइनना इजराइल की जेल दा लेबा पैलेस्टाइन मसा सिंग अदुगी मथक्तसु मियोट मिनै अमसु अथि वॉइस ngangndanabsu taksin ki hairi तसेंगना हायबदा Gaza दा मियो मिलियन 1.5 लोम दा इमरजेंसी असिस्टेंस की तंगाई फदब लेरी हाइना UN की रिपोर्ट अमन फोंदोकली Gaza की लालसे सीजफायर चटनखिबदगी लंजेन रोब पैलेस्टाइन लाख कया हलकलबसु लेइननाब युम चाना थकननाब पोलमसिंग अमदी थकननाब इसिंग लेइतबदगी खमथिंग अवाब कया मयुकनरी लान असिदा इजराइल की लनमिसिना यामना पुन्ना पैलेस्टाइन मचा 1949 गा चनी मरफुरम हाटकी अदुगा मियो लाख अमक 1950 रोमना चाउन असु अपनंगन किबने अतोपा पाव अमना इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूना फोंदोखिबा अकनबो वरोल अमदा लेबाक अदुना Gaza नत्रग लेबानन दा लेबा टारगेट सिंग स्ट्राइक तौबा मतमदा कनागुम अमगी अयाब लौबगी मथौ तादे हाइना यामना पोंगना फोंदोखरे हौजिक सीजफायर दा लेबा मफम सिंग अदुगा चादा चामदी सीजफायर चथबगी ममी तादे इजराइल चिंगनब लेबा मतमदा सीजफायर लेबा मफम सिंग अदुदा मखोगी लनमिसिंग थाजिनदुना अदुम स्ट्राइक चथदुना लेरी महकना मखाताना फोंदोखिबदा इजराइल सिंग मनी मखा तंब लेबाक अमनी लेबाक अदुना मखोगी ओइबा ngakthokjanabagi thabak thoromsing adu लेबाक अदुगी कांगलोनगी मतुंग इन मखा चथगनी मसिदा अतोप अमगी अयाब लौबगी मथौ सुक्ता तादे वाफम मसि महकना USA की अवांग थक्की ऑफिशियल सिंगना Gaza दा सीजफायर चटनबा हौखिबदु मपुंग फाना चथनबगी दमक्ति यंगसिनबा लाखिब अदुगी मतुंग फोंदोरपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना मतेंग पांगदुन इजराइल अमदी पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप अम ओइरिबा हमास की मरक्ता सीजफायर अम हौजि चथदुन लेरिबनी हाइना पाउ की सोर्स सिन मखातारे
पाव असिगी सरम ओइना मणिपुर की मतंग पाव खर अपडेट तौजगे थोंखोंग लक्ष्मी बाजार दगी फारे हाइरिबा मियो अनि प्रीपाक का हिरम अमतद मरी लेनदी हाइना आइन थिंग्रब लुप अम ओइरिबा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक न थदोरप चिरोल मन हाइरि चिरोल सिन हाइ थासी होखिबा तांग 23 नोमाइजिंग निमित्त मणिपुर पुलिस के कंबू अमना इम्फाल वेस्ट के वांगु पुलिस स्टेशन मन चना लेबा थोंखोंग लक्ष्मी बाजार दगी सनखाई तुमखाई तौबग मरी लेने फारे हाइदुना पाउसी अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दी याउरिबदु इम्फाल वेस्ट की टॉप उपोकपी मखा लेकाई दगी लोंजम याइफब अंगोम एलाइज ननाउ चही कुंथ्रा अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वांगु अहलुप्तगी ओइनाम हेनबसिंग चही कुंथ्रा ट्रेक कौबा मियोय अनियसी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक अमसुंग मसिगी लन्मी सिंगलुप अम ओइरिबा रेड अनमीगा करिगम हिरम अमतद मरी लेनेदे मणिपुर पुलिस के महौसादगी हौना हैनदुन लाक्लबा समजिन सजिनबा पुमला लालाबा चिनथीबगी हैनबिसिंग अदु नहौनन अमुक मथि फोंलपनि हाइनसु पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक की पब्लिसिटी ऑफिसर मंगाल कुमन खुदियक पिदुन थदोरप चिरोसिन मखातारे. The EPAC Group of News was set up on 7th of July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Sader Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.